Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Ka Dongmusa jong kalumpong ile ka 5th Meghalaya Games arajar at pusaw, Pynpoi Nongbah Jowai ha ka khatway tarik ko lalingkon, ha ka jing sakilang UMLA ka Jowai, uba wailat Miki Shila, Deputy Commissioner ka West Giant Hills, uba BS Solia, na lor kiwi-kiwi. Kani kalumpong ile ka bahe ka jila, kan sedang naduk ka khatsan tarik haduk ka arpaw tarik ko lalingkon, Nongbah Tura West Garo Hills, hakabaan plipat ba da ka President ka ri India ka Draupadi Murmu, kaban salong kum ka kongsan. Yaga ni ka Dongmusa lawan rat na shalong da urang mare bapaw nam ka jela, uba bening Starling Koi, bat IT ha urang ile kai football ka jela, umarlang ki Suting hasnong umulong West Giant Hills District, bat ra shamit mentudu Lat College, da ka kali badan ka durjong ka tikhor, ka 5th Meghalaya Games arhajar at pusaw. Nalat College siya muralong lara da udaylang wao nong plo urang ile kai badminton na muralong siya do yaw thame lara do Honda o hi papang urang ile kai taekwondo na yaw thame siya do Hima la thalabo do Ferdinand Suchiang urang ile kai wushu na New Hill lara do Wan Kishwa maulong urang ile kai judo na New Hill siya do Marian Hill lara da ka Happiness Power but na Marian Hill siya do stand umulong lara pada urang mare umarso kendan. Nalor kongsan na dalang route Superintendent of Police ka West Giant Hills District, Uma Chempang Serti, District Sports Officer West Giant, Uma Krubak Pasa ka District Sports Officer Eastern West Khasi Hills District, Mairang, kong Balarina Siem, ka District Sports Officer East Giant Hills District, kong Stephanie M. Rapsang, kirkot ka West Giant District Sports Association, nalor kiwi-kiwi. Baro ki khana bat samla ka district ki bani shimmenta ha ka Meghalaya Games ki don arspa tamngut kentop kenthei bat shenrang ha ki kardan ni le kai ba pher kentop ru ki jingi le kai tan rai jo ki longshwa le ni traditional game ka ra mukra dat mau pon bat ka wapong sika ya ka jingi lang ket bok kriang la penya da ka kong diary saling do wala yo ka jingkran priang na Uma Patrick Lamre Vice President West Giantia District Sports Association Bagi kentian aku blay na Uma Krubak Pasa DSO West Giant Hills District. Hadian gajinya lang Uma wailat Miki Shila ula IT ya Dongmusa hau ba bening Starling Koi. Open money ka Meghalaya Games. Sachisin yo live yang go hado opo gale hejo ipor le emi yo siapo ilang ro ge em heni por kani to gajing wei the phone na kiniki chirop wa kibituan kinong inchimenta ha kibituan na kibituan ki district tan Pynpoi ka jing syaw borom kamjo le ka jing pen daw yi kiniki athletes kyong i lại chay nữa nó dài hết đi. Dang recently dang dep conclude dang dep hosi ya ka North East Olympic kawa ngasnya komen nagi lok ki woni gi state e gi jing yaro go ongi da biang kan kom penman lene ga kom organize ke yong pi yo sup biang na dong chadong tegini to ki platform kiwa ka sarkar Meghalaya create ko na eventa yong pi ki youth lene kita ki athletes ki players Her mana me?
hết đi. Lắc đi ơi. Ya. Tuh, her. Yang mah. Piu ma lu chan song. Ya. Tiada. Yang mana? Baik. Niblay cibon ma. Makani kecerakat tu. Iliwan na ang nagali ka district yung ulay gacado chuturat.